Ida panorekseng sane banget wong yang titiang punika taler ida dane sane sampun arseng rawin ring rahinane mage. Titiang perwakilan saking Banjar Merangi. Jadi maturan carita sane mamuda men tiwas dan men sugi. Om Swastiastu. Ada tuturan sakti men tiwas ken men sugi. Men tiwas buke iya adane tiwas ula saja jatmo tiwas tusing lah apa dojo baju ane sarwa bunga bas ane lakar jakana jani tusing iya lah nanging wiapin iya jatmo tiwas solah iya melah pesan demen iya matulung bakti idereng sang hyang widiwasa tusing taen mongkot tur tusing taen jail ajak anak nene malu jani buen besek ada ane madan men sugih nenena mula saja cara adane mula saja jatmo sugih apa ia tusing kuangan nanging keto ada kuangane masih iya demen nopo corah demen nyailin anak lena kacerita jani men tiwas lakar nyakan nanging mula saja jatmo tiwas ia tusing ngelah api kemu kone dia lantas ke umahne men sugih. Swastiastu mo pesu lantas iya men sugih uli jumane yang kaden nenen swastiastu sing nawang semengan kengken awake mai tiwas uniki mo tiang jadi nyakan ike sakewanten titiang neken lah api dados tiang ide api mo saut iya men sugih. Nah, kene jani ini alene malu putu disirai jange nyanan subuh lantas telah kutu di tengah si jange nyanan deja api bahas bakal bang bahas acroncong bakal bang nyak kone iya men tiwas ngalenin kutu men sugih gede bakat dango lepit ngalen sik-sikino mania nganti kutune men sugih telah man lantas iya upah bahas acroncong tur ngideh api abane mulihne laut jakane cuma di umahne men sugih iya buenyek sekian sirahne ken kone itiwas nene megarapan ini ada kudu kemu iya men sugih lantas ke umahne men tiwas ken lemane nene tusing bisa megarapan netoleh jani icang makatan kudu yang besar sakit nanti ampun apa kene jani nah tuni icang ngomang upah bahas acroncong maya apa uli nang bahas icang itu gitu munyi nemen sugih
Napian tong mulian bahas nikah mo. Sampun jangan tiang nikah. Nah, to suba, mai aba bahas ento. Wih, gede bayone iyo mensuge, cemak ke bahas etoton. Abana mulih. Nah, kecumahnya iyo marah ingat. Itu nih, mentiwas ngide api. Buyen iya kemung, cemak api nih. Tur ngapa atikul gede sang abano buin mulih nek coras jangan buin maninin men suge temu iya ka umahne men tiwas ngorain mapi tulung men tiwas nebukan padine men suge lantas itu iya lakar ke bang buang troncong bahas ina kone imen tiwas nebukang padine mensugi nganti tengari dek-dek iya megarapan mare iya sun tur man iya upah bahas buang troncong sampun punika di cumah nemen suge nu ya itu kebor bahasa nito alen-alen nino mahan ya latah duang besek nih jani dia kebur luas ke rumah nemen tiwas kengken nyai megarapan tibi nyai ngalih putut suara bisa jani nepuk padingnya ada latah benda dua mai jani apa busan ijang memangkupah bahas tuan ceroncong kuliah bahas ijang angsa bayun imen tiwas tu sehidang orang apa melahip ya kamu mulai ngabo bahas kanti kukusane kai bintang di rumahnya men tiwas angsa bayone Dewa Ratu Betara kenapa uniki nasib titiannya Ratu kenapa iwang titiannya ada jelek gini titian ngepukin itu iya men tiwas masa selan dewek sedap dina anu men tiwas kemu iya megarapan ke tengah alasen duduk iya sangan iya sang besek lempungan sambilange iya metikin paku ben iya ngalen-ngalenin saget itu ada jani kijang krincing ada kijang gitu sing tawange teken men tiwas hei tiwas apa kegainya itu ngejar iya men tiwas siap ya, nepoknya kijang bisa ngomong tiang Riki ngerana sambilan tiang matikin paku nih ke nana jani nai mai malu mai jepokin miru jelek jet mirani jani lakaraga papan miru teken nyai itu nyan raus nik ikidang landas gitu nyak iya imen tiwas sugro jerong kidang nyak iya ngelak jene ikidang lantas gitu ompede puih bak lima misi emas ketahui selaka mimi
mare ya inget lah karena orang sukseme sakit kijang anes sanebusan sampun enten wenten riko kemu lantas iyo maenggalan mulih nih tur luas ke peken anggone emase entuk pulang kalau bungkuk miwas sanet tiosan subuh lantas itu buin maning ia luas ke peken ajak ke pianane ngangon penganggo anis sarwa bunga ngangon emas-emasan model-del tur itu ia kacunduk ajak men sugih makau kan ia tiwas hai je malu itu iya men sugih melakon peken men tiwas dijelawan memang penganggo sarwa bunga tur melah emas model-del jadi saurna tekan men tiwas puniki mo ukase ibidang tiang luas ketenahin alas nudo tiang sang metike tiang paku rike tiang matepok ajak kidang derok kidangnya puniki aneh ngomongnya tiang nyendak jene tur tiang kabijak emas wih konen pegat satu aneh imen tiwas kemu iyo melai men sugih mulih nek tur mesalin penganggo aneh sarwa tiwas mapi-mapi di jatmo tiwas ke tengahin alas duduk iya sang metik ini aku sambil olah toleh disagetet ke kidangin itu subuh lantas gitu kitring wih manusia kemudian nyai itu kerasa krosok makasiap dia men sugih lantas matur ampura dro kijang tiang men tiang men tiwas nika tiang metike paku nodok tiang sang keradep tiang paman tiang pes gitu ya abadnya men sugih nah mai malu poken nire jani tenag jet nirane dituak ke papa nire teke nyai yang mula saja nyai jatuh tiwas wih gede bayone deman adene iya imen sugih gede bayone celak jet nek ikidang tur ijaman det kidange wih ida ya apa kepet-petek ke alas-alas teh mimi dewa ratu ampura dulu kijang ampura aduh ampura iwan titiang ratu ampura gitu nyanyi nganti nunas ampura tuseng masih nek bangun tekan bidang lantas gitu itu ia disisir abenge mareng lebangon tuseng ia ingat tekan dewek lantas gitu makelo ingat lantas ia tekan dewek nih tur tepuk inde awak nih telah metatu tur mageteh telah bayone iya men sugih megang iya mulih nih tur neket jumah nih ngangsan ngereres ngalahin mati kan dipoto carita punika masuk semayang yening iraga
dados jatmo hiwas, dados jatmo sugih, sate raga becik makte raga, makte pikayun, sinah iraga drike bakal nemu kerahayuan. Sugih iraga matulung iraga jemet, tur sate nunas ice reng ide betara sinah becik lakar ketemu. Inggih wedangan yang wenten iwang ngatur titiang yang nunas pengampura. Ini utas titiang untuk para musafir. Om Santi Santi Santi. Aye, punika wau.